que je te love. For Allah Ecoplastic Company Limited, ngiyi kampani ije ari igisubizo mu mujyi wa Goma kuko yabazaniye ibyiza gusa. Nk'ubu tubafitiye ibikoresho byo mu biro bitandukanye birimo za mashini, laptops ndetse na desktop nziza cyane. Twabazaniye ameza ndetse n'intebe zo muri biro zigezweho nziza cyane ukwiriye kwibika aka kanya. Agashya noneho rero, For Allah Ecoplastic Company Limited yabazaniye za puberi de qualité ndetse n'amasashe atangiza environnement abasha kubura, mushobora gushyiramo imyanda, kubikamo ifumbire ndetse n'ibindi. Banyamahoteli, ibitaro, abakorera muri biro ndetse n'abandi, karibuni muze mwigurira ibikoresho kuri make. For Allah Ecoplastic Company Limited dukorera mu mujyi wa Goma. Iyo ugeze kuri Mairie de Goma uhita uhinguka neza aho dukorera. Ku bundi busobanuro munyure kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 788 32 93 89. Mushobora kandi kuduhamagara kuri +243 853 942 738. For Allah Ecoplastic Company Limited, c'est une solution pour nous ici à Goma.